Биз буларды ойлоп тапканыбыздын себеби бул айыл чарбага жана жол жүрүүгө өтө пайдалуу. Бунун мисалы айыл чарба керектүүсү бул бир сапта 8 курал. Бул келип туруп азыр бияга ара, бияга күрөк болуп турат. Азыркыда кетмен. Бунун башы бирок бунун артын чечип туруп буну бияка бурап, күрөгүн чарып койсок бул лом болуп калат. Бул машинанын аты квадроцикл. Азыр барысы билгендей эле теп ашуу ала элдерде көптөгөн тыгындар болуп, пробкалар көп кездешүүдө. Ага деун машинасы батпандыктан буну биз ойлоп чыгардык. Узуну 1 метр, туурасы 70 сантиметр. Бул азыркы учурда артына кийин жазалып чыкканда 4-5 кап батат. 4-5 кап кум батат. Бул кийин бул кумдун составында туз болот. Буну сепкенден 5 мүнөттөн кийин муз эрип чыгышы керек. Мы представляем те инновационные решения, которые мы применяем в своей школе, а также планируем распространить наш положительный опыт применения этих решений на образовательные учреждения как Кыргызской республики, так и за ее пределами. Но я думаю, что гвоздем нашей экспозиции является действующая модель школьной лаборатории виртуальной реальности. То есть это одна рабочая станция, одно рабочее место, которое включает в себя мощный вычислительный блок, большой демонстрационный экран и, самое главное, это автономный шлем виртуальной реальности. Зачем нам все это нужно? Как показывает практика, традиционные методы обучения молодежи становятся неэффективными. То есть новые поколения — это все-таки поколение больше визуала. Соответственно, часть контента, который используется для того, чтобы объяснить какой-либо учебный материал, нужно постепенно переводить в более наглядный вид. И виртуальная реальность — это наиболее оптимальный инструмент для того, чтобы эту задачу выполнить. Биздин продукциянын аты Эколог. Лог англисчеден отун катары которулат. Биз өзүбүздү көмүрдүн альтернативасы катары сунуштайбыз. Мисалы, Кыргызстанда кышында смог пайда болот. Смогтун эң негизги булагы бул көмүр. Бирок Кыргызстанда 70% жеке үйлөрдүн баары дагы эле көмүр колдонот. Ошол үчүн биз көмүрдүн альтернативасын берели деп атабыз. Анткени азыркы учурда көмүрдүн ордуна кыргыздар газ менен эле электричествону колдонот. Ошол үчүн биз өзүбүздүн продукциябызды сунуштайбыз. Биздин балдар чыгармачылык үйүндө 22 түрлүү ирим бар. Бул биздин бир гана кичинекей бөлүгүбүз, кол чыгармачылык үйү, кол өнөрчүлүктөр. Азыркы күндө мына Асанбекова Анаркан Ташыбаевна эжекебиз өзү математик, адистиги боюнча элечектин 14 түрүн алып келди. Бул жерден Мусуралиева Тамара Казыбековна эжекебиз мына жерде мына курак сумкалар, мына китептер, кийиз китептер, анан кет такыяларды алып келди. Негизинен кол өнөрчүлүктөрдү алып келдик. Анан кийин мына сиздер көрүп турган мына жүндөн, кийизден жасалган кооздуктардын бардыгын, сулуулуктардын бардыгын мына жаратылыш жана фантазия ириминин мугалими Бечелова Элиза Жомартбековна алып келди. Мына жердеги жасалгалардын бардыгы ушу балдардын жардамы менен, балдардын кол өнөрчүлүгү менен, балдардын
участиясы менен болот. И мы на данную выставку приехали с нашим инновационным проектом. Это голографический интеллектуальный голосовой помощник, который является инновационным подходом для предоставления информации об университете для гостей, студентов и преподавателей. То есть достаточно обратиться к данному устройству и спросить, например, где находится проректор по учебной работе. И, соответственно, данный аппарат, он голосовым сопровождением отвечает и выводит на дисплей информацию. Например, давайте я продемонстрирую. Где находится проректор по учебной работе? Офис проректора Умарова Рустама находится напротив на 3. Вот, соответственно, с голосовым сопровождением выводится информация на экран.